izbjegličkoj krizi u nastavku emisije razgovarat ćemo s aktivisticama inicijative Are You Serious, Lejlom Juranić i Ivanom Kristić. Dobar dan, dobro nam došle. Vaši aktivisti također su bili i jučer i proteklih dana u Šentilju na graničnom prijelazu odakle smo vidjeli javljanje kolegice Kristine Bojić. Kakva je zaista situacija? Situacija je takva da kad je naša ekipa došla na Šentilj, da su skoro srušili ogradu kad su im ponudili, kad su vidjeli da imamo hranu i odjeću. Tako da situacija sigurno nije takva kakva ponekad mediji prikazuju da sve drže pod kontrolom. Teška situacija je bila na Ključu i Rigoncima, koja je trajala otprilike tjedan dana. Prošli tjedan, gdje smo 24 sata dnevno volontirali jer nije bilo nikakve profesionalne pomoći. Na sreću, u našem Šentilju to sad nije slučaj. Tamo ste imali malih problema, nisu vas puštali baš Da, nisu nas puštali, tako je. Nisu nas puštali u Sloveniju. U Sloveniju nisu dozvoljavali dijeliti hranu, a kod nas nisu dozvoljavali dijeliti odjeću. Jer su, kad vam dođe kompozicija vlaka, ljudi izađu van i mislim, često se dogodi da su polugoli, da ih treba obući, da ih treba nahraniti. Dolaze zapravo u ljetnoj odjeći. Puno njih dođe, da, vrlo često. U ljetnoj odjeći ili u većoj odjeći koja djeci ispadnu cipele zato što imaju 3 broja veće cipele, negdje su nešto pronašli i onda susretnete dijete bez cipele čarapa ili odrasli ljudi koji nisu mogli naći, koji su prije 2 dana pokisli negdje i nemaju ta 2 dana, hodaju tako u toj odjeći koja se osuši na njima, tako da su sad često i puno bolesni. Gdje je bilo najteže? Teško je reći jer svugdje je bilo ljudi koji su stvarno u teškoj životnoj situaciji, koji dolaze gdje nisu informirani. To je jedan od najvećih problema, što se njima ne daju dovoljno informacija, da oni znaju da mogu tu stati, da mogu pojesti, obući se, nego oni trče dalje, kao sad što se događa na Šentilju. Jer misle da što prije moraju doći dalje i ne stanu uzeti ono što im je najpotrebnije. Jer i nama se događalo kad im dajemo deku, da oni prođu u Sloveniju i bacaju po putu jer im je teško, oni hodaju mjesecima, a ne znaju da tamo više neće dobiti deku i da je moraju sačuvati jer će noć provesti vjerojatno vani. To je jedan od problema tog informiranja ljudi ili ih je strah ući u bus jer ne znaju kam taj bus ide. I to je ključno da se ljude informira na bilo koji način, da ima više prevoditelja, da ima Wi-Fi spotova. Jer to su vrlo obrazovani ljudi koji se znaju služiti sa i koji se zapravo informiraju putem interneta i društvenih mreža o tome što se događa i gdje trebaju ići. Apsolutno. Ono što je ostalo malo u drugom planu, a danas smo evo i kolegica iz redakcije saznali da zapravo u Opatovcu postoji jedan šator, ako se ne varam, namijenjen samo ženi i djeci. Tako je. I to je jedan problem za njih. Njih se često odvaja. Majkama i djeci. Da, majkama i djeci. Njih se često odvaja. A ono što je i dodatni problem, što tu postoji dosta muškaraca starijih ljudi koji su opet često iznemogli, bolesni, pa se vide scene čovjeka koji više nema snage uzeti ni sendvič ili vodu. Tako da mislim da je malo pogrešan taj stav. Ne znam, ja sam u Sloveniji bila prvih dana na prvih večeri, nakon posla smo svi odlazili tamo i onda vidite, ne znam, tenkove, helikoptere, ne znam, policiju pod punom opremom, a nema šatora i onda ti muški su vrlo često odvojeni. Problem je što muški kad pričaju engleski, a ima ih dosta i obrazovanih i sve, žena i djeca ne pričaju ili djeca mahom ne pričaju. Vrlo često se izgube, vrlo često su to neke traume koje mi na sreću našu ne možemo niti shvatiti. Dakle, dijete ostane samo ni ne zna gdje je. Vidjeli smo zapravo situaciju sada i kolegica Bojić je rekla na Šentilju. Muškarci prolaze prvi, dođu u Austriju, ne žele dalje jer čekaju prijatelje, žene, ali zato što su djecu. oni već od ranije odvojeni negdje. I to je problem. Vrlo često, kad stanu u redove dvoje po dvoje, vrlo često ih se stavlja po dvoje, a to su vam obitelji od 6-7 članova. Kako mi možemo najlakše pomoći? Pa tako da pozovemo sve institucije da nam omoguće nesmetan rad. To je ono kako sigurno možemo pomoći, ali mi smo tu da pokažemo ljudsko lice ove zemlje, a policija je da uvede red. I mi želimo pomoći Crvenom križu i UNHCR-u ako nisu u mogućnosti biti na svim punktovima kojih je bilo do sad jako puno, a oni nisu bili prisutni, da nam se omogući da radimo nesmetano, jer imamo velika skladišta, puno robe, puno hrane, imamo puno donacija i stvarno možemo pomoći, samo da nam se to omogući. Pri kraju razgovora najavit ćemo i sutrašnji prosvjed solidarnosti s izbjeglicama koji će se održati u Zagrebu. Gdje, kada, zašto? Tako je, sutra u 11 sati ispred Europskog doma.
dakle na Europskom trgu. Cilj ovog okupljanja, cilj te akcije je dakle poslati poruku pogotovo razvijenim velikim državama koje imaju moć odlučivanja, dakle da otvore granice, da ne gradimo zidove i ograde tim ljudima koji jednostavno trebaju svoje mjesto pod suncem i svoju mogućnost za rad i za edukaciju. Želimo zaustaviti ovo ilegalni prijelazi i necvjetanje kriminala na osnovu nemoći i potrebama ljudi da se zaštite, tako da više ne gledamo te scene iz Grčke. Dobro, dakle sutra u koliko sati? Sutra u 11 sati Evropski trg. I još koncert 12. studenog? Koncert 12. studenog u Vintage Industrial baru. Ario Sirius organizira humanitarni koncert. Kubizmo nam svira, tako da svi ste dobro došli. To ćemo još najaviti i hvala vam puno na dolasku u Hrvatsku uživo. Hvala vama na pozivu.